Gdje ste ljudi? Ovdje Mihajlo. Danas ću da vam snimim kako skinuti bilo koju Android igricu. Mislim, sa telefona igricu. Prvo kucajte. Gamelop. Prvo kucajte. Pišete Gamelop download. 034 518. I onda stisnete ovdje download. Mislim, nije tu. Uđete ovdje, puca Android 4. Pokazat ću. Ako hoćete skinuti PUBG Free Fire, onda stisnete ovdje. I vidjet ćete na ovo. I sad ćete ovdje ući show in folder. Onda će in my games Free Fire. Kao ovdje i Game Center. Pokazat ću vam da rade sve igrice ovdje koje se učitavaju. My Games installing. Game Center, My Games. Ja sam instalirao ovo još od kad. Ako hoćete, možete da se ulogujete. Boli li te ta ruka? Mislim, ne to. Pa sigurno u vrijeme tatu kočilo prima neki. Nemoj to sad, vidiš da baba priča. Bolje ti isključi pa kad budeš bio sam. I onda stisnete koji hoćete, login Facebook, login Google, ja ću login Google. Nastavite da gledate lozinku. Čujem te, priča. Ma ne verujem da će da puste. Beži, ja sam jutro spacekla da sam stigla. Ne, imam autobus Ljubo, I evo ga. Šta je ovo? Pa ne može, išli smo oko. Ovako nešto? Masrija nema, ja imam 68. Pa ne smem, ja sam jutro spacekla, kažem ti. Hvala, sam sedjela u prvo sedište. Stavila masku, pa da vidiš. Stavila masku. Ja. Ajde bre. Evo ga. Ja jednu uzela. Sačekajte svoj malo trenutak. Učitavat ćem se, uđete u Free Fire. Pokazat ću vam sve radi. Ko odlično. Ma jok, sedi tu i čuti. Evo ga. Da. Evo ga, piše Garena. Na Gamelopu možete skinuti igrice koje hoćete. Brawl Stars. To samo skinete koje hoćete, ovdje mi games i učitavam se. Bilo baš koje. Call of Duty, Clash of Clans, Clash Royale. Nemam još pojma koje igrate. Koje hoćete, možete da skinete Surf i Surf, Aqua Park. Neke kineske igre. Možda može i TikTok. Ne može sigurno. Pokazat ću vam sve kako radi. Evo ga. Ja sam se ulogovao na Google. Zvala gore dole, dobro je. Mica je zvala jutros, rekla je da sam ja zvala, ja sam ja na telefonu Mica. Nešto je izašlo, nemam pojma.
Ovo samo da vam pokažem tutorial kako skinuti bilo koje igrice na Androidu. Gledat ćemo mu ovako, možda će vam malo blago, samo da vidim. Ja ovo nisam ovako nikad kuva. I sad ga, znaš, Dobro. iscijediš i poslije, znaš, ono ga pritisneš na voda da izađe i seckate. Znači, bukvalno sve radi. I samo ga zaudiš. I on to je. Bilo šta da pokušate radi na ovom igrici. Dobio sam ovo, Gdje ćeš da stavim tamo kujinu? dobio sam ovo. Šta ima dole, nemam pojma. Mihajlo, sveska iz Sad matematike ću. za minut jedan počinje. Što je izašlo, znam ovo igram na telefonu isto. Ovo sam vam samo pokazao tutorial kako skinuti bilo koju igricu na kompjuteru. Na kompjuteru, da vidim šta mi je ovo izašlo. Da vidim kako izgleda, pa onako. I vidimo se sada. Zdravo. Mislim, uđete ovdje, ovdje imate da kucate, limbo, ovo sam ja nešto lupao, da li ima stvarno zuba? Pitam se. Ne, Evo ćete ribe što piće. može. Imaju sve igrice koje, skoro pa sve igrice, ima Brawl Stars. Ako hoćete skinite bilo koje, samo stisnete, uđete ovdje kao Brawl Stars i stisnete download. I onda će ovdje da vam se skine na My Games. I onda kad se skine možete uđete. I zdravo. I pozdrav za svima.